Hey guys, madam, yo madam lava. Kia ora. Good morning. Yo madam ke pompong. Kato ki fai ni coffee. Ai pa ai pompong. Kau ki ya fe mai i he McDonald. Pas ko ni ko pum pum pum. Fai lue. Lue ki he library. Ai na ko fa tano ko kilomita 12.5 ai lue. Ni ho mau feito on ki ai he. Kage. Ako ai ki mea ko tāna ki atu. Tāna ki atu ki ho aho, how you spend your day. No ho ngā ue pe koe hāma, koe whakamanatu atu eni. Pē ko hao toki sio i he toki taimi koe na koku ki sio i he vikio. Kake koe whakamanatu atu. You know, koe ki hono tokanga I kina koe na koe how you take care of your mental health. Ko hono ohinga and how you do that. How you do that? Simple. Mana watapo can tell you how to do that. O pe ko ni atu ki ho o mea a koe o ke lolo tonga ilo pe o ke lolo tonga whai ki hono take care koe ho mental health. Pe koe take care ho mana watapo. Kau ai pia mo koe I he pongi pongi. Ko hono, ko iwi koe o a ngā ue a ki koe a morning ritual pe koe kai pongpong koe na koe ai mana watapu. Ana koe ko ke whai ho loto no ngai ho mai na moha mo ya podi pom 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 ma mea koe. You begin your day by that. Are you aware? You're taking care. You talk to yourself. You help the function of your body system. O ko ke tokoni ki ho whakaukau. Toko ki he tōkonga. O ko ke focus. O ko ke control. That is how you take care your mental health. It's simple and it is effective, but it's hard to do it consistently. Because why? Because we are a time life we if we put it for a routine, kapau if you put it on I know I need to do this. O kuke ilo I ko whaia mea ko ia ko no o inga ko whaia pia maha o mo'ui koe our mental health, and it help your physical body and it help your wā pia mo mari pia mo whānua pia mo wā mo kau ngau wā pia mo e kau eni pia emotions. So you do all that, you know, that's how you take care your mental health, but it's more than that. You are creating a mindset that's strong, because you need a strong mindset to be able to handle a koe, handle all pressures or stress gonna go you're able to control that. That's why I am suggesting Yakamoto Kohono. Take care of our mental health is doing this. Is to do the morning ritual. And the reason why you do the morning ritual is you are creating a strong mindset that when you go you are in control. You are in control. Because why? Because you have a strong mindset. And when you have a strong mindset, you can conquer whatever comes into your mind, into your body. He ko hanga, saka, ogu ia ye taimi lai.
Oku, kadang aku whātoronga I. Oku tau ignore e tau tolu a simple thing ka tau kakapa tau tolu ia ki tau whai ai mea koe oku whai ngata. Awa tau rea tonga o pehe. Koe tuhu ki ao ka tuhu a kao. Ko kao mounga koe ko kao te tau lava tau tolu o kaka. Kihe ao, ia tau lava tau tolu o kaka kihe ao. But, koe lahi taha e mea koe tau whai o tau whenga tau toke tau whai e tau tolu ai. Ai mea koe o whai ngata a ka tuku ai mea koe o whai mafu. Pea koe mana matapu. It's just simply when you think about mana matapu, when you think about mana matapu, you also think about manava. Everything, your manava, from a manava type of perspective, oku depend ho o mo'ui I ho o manava. How you breathe in and how you breathe out. Everything that you breathe in, it affect hangawe ko ho body ko. Tau te psychology, mo physiology. If you take a sio aki a so I lens ko manava tapu. If you see it that way, it will give you a lot of insight and understanding of yourself and how you are as a person and how you are even in your own bubble, even in your own home, your own family, your own husband and wife and kids. So take care of your man of that.